Parlok Baro, Daka Nega District Magistrate Jonkari Boy District Nongpo, Lengbaka Section Chispa South CRPC, Kalapenjari Bat Prangat Yaka Compound Ying Jung Ikong Quintina Lingdo, Victoria Lingdo, Sophia Lingdo, Bat Robina Lingdo, Jong Kashnong Umjarasi, Kumka Micro Containment Zone, Namar Balalap Bakidon Kibriu Kibana Kate Kajaka, Kidon Yaka Jingpang COVID-19 positive. Kani kan tekam no marmar hadu kahandru tarik ubnai basan R1000 puwe. Ka district magistrate hakajuk kopor kalamanai kibriu ne kite ki longying ban ommi shabar ne ki banabar ban lecha kite ki ying khnang banla ban yadana ka jing yebet kani ka jingpang. Lakan tujuru ya baro bandeng mas ya junga iwe ne iwe ban sait kti bun sin bat ban ne khut khnang bangin lat na virus COVID-19. Yan ong biang sai sin ka district magistrate Jonkari Boy district Nongpo lengba ka section Chispa South CRPC Kalapenjari bat pengat ya ka compound ying jong ikong Quintina Lengdo, Victoria Lengdo, Sophia Lengdo, bat Robina Lengdo, jong kashnong Umjarasi kum ka micro containment zone namar balalap bakidon kibriu kibana kate ka jaka kidon ya ka jingpang COVID-19 positive. Kane kadrekam no marmar hadu kahandriu tarik ubnai basan R1000 puwe. Ka district magistrate hakajuk kapor kalamanai kibriu ne kite ki longying ban ommi shabar ne ki banabar ban lecha kite ki ying khnang banla ban yadana ka jingyebet kane ka jingpang. Lakan tujuru ya baro bandeng mas ya jungai iwe ne iwe ban sat kti bun sin bat ban le khoj khnang bangilat na virus COVID-19. Kublai Shibun.